Chung in Chungs television janabam goita tonurwe asay nanubu zang suina tasat kasak na itong Daily Newspaper, the Gaiphunlung Times, the Gaiphunlung Phaomei, the People's Chronicle tong kabisumicham magkwin campaign dalong ne. Governor Ajay Kumar Balari na nanubu zang suina pungu ko nuna may punggong kan may thelai na arambay tengol rina dolanay tay bansin painay legday na saruk hai surrender sukante. Lamlai no nga da makhalay kai khawai mai pu katingkum legday na suku mai rina kana pu ti hai suloi lo mai tuang samnai kapui sumaita ti ariu timak na mai pu ti hai ekyu sukante koki mai rigan sarukta security forces rina bunker destruction ta blocks subamai nimkante Kokizo Community Village Volunteers Coordinating Committee rui Central Government ko kaniu tong demand point padai hai tan suna tan palawi tai kaniu tong bansin goi impat kai punituna sakantai Legal cum Probation Officer Infal East Rina Chanu Moirang Tem Thailaina Manipur ko Prohibition of Child Marriage Act 2006 ta tuana allowance ta no swalong mai case phai ka report su tange tuna sakantai Manipur Governor wi State Forces Korui asut kamai ri bansin non surrender sudat khang zang chanai deadline ti lokan mai sai income mai timi kho bansin phai thum na chanai Manipur Police ri la taw kan thai Gaiphunlung Farmland Ward number 7 Khobamai E143 Battalion CRPF ri Civic Action Plan Bangkho Dui Khun Dalo mai tai dolanai inaugurations lona nam mai khang Dulani ta tipat lokantai. Jillian Rong Union Lingthalo mai tingkum phai katak mai centenary ngai Dulani tai welcome mungsuna sangai pro nam Infal West kho kahau kantai. Kamai suna asai jamting nei lamni thai samloko asai jamchang mai 26 degree to 14 degree Celsius nai migrina 5:41 AM to 5:18 PM gan ko nai bomgai puni jimang kho timpuk inthan dei Asai kan sunato kabi sumisam kawing alaute zanubam goita tongkute